8 часот и 34 минути, време е за уште едно гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Еве темата на која што ќе разговараме со гостите во студиото. Имено Француското интернационално училиште во партнерство со Францускиот институт и Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски организираат неколкудневен книжевен саем за млади, патување на француската книга. Во склоп на овој саем и театарската адаптација на сликовницата за деца Камион со приказни. По тој повод во нашето студио ги имаме и нашите гости. Велам добро утро за господја Билјана Кракутовска, административен директор на училиштето, и педагошкиот директор Себастијан Шевале. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро. Ајде на самиот почеток. Споменав Камион со приказни. За што станува збор всушност? Donc j'ai mentionné Camion et Histoire. Pourriez-vous nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la venue d'une artiste française qui, grâce à un camion aménagé qui permet de créer une scène de théâtre, représente, illustre un conte jeunesse très connu en France. Et ça permet de montrer ce conte en Macédoine aujourd'hui, inviter des écoles macédoniennes, une école française. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce projet qui a été mené par l'Institut français notamment. Станува збор за проект на една актерка која имала идеја да опреми еден камион и во тој камион да направи представување и адаптација на приказната Терибле, страшниот. И тој проект го работи заедно со Францускиот институт и Министерството за образование на Франција. И ете присутни се кај нас и го прикажуваат на деца од македонските училишта. Каде беше поставен камионот? Какви работилници имаа децата? Ајде подетално. Où est-ce que le camion a été placé et quel type d'atelier a-t-il eu? Alors il y a eu deux temps. Tout d'abord la représentation qui a eu lieu à l'école Dimitar Miladinov. Најпрвин беше самата представа Терибле, која што се одбиваше во основното училиште Димитар Миладинов во центар. Et ensuite, à la Bibliothèque nationale, il y a eu des ateliers autour du conte, c'est-à-dire parler un peu des personnages, comment raconter un conte, comment illustrer un conte, puisqu'un conte c'est de l'écrit, mais c'est aussi des illustrations. Et puis aussi tout ce qu'on peut faire passer au travers du conte pour des enfants de petit âge. Потоа имаше во Националната универзитетска библиотека работилници. На тие работилници децата учеа како една приказна да ја представат, да ја направат како театарска представа, како да ги обработуваат ликовите, како да раскажуваат. Која беше потребата да се вклучат децата од вашето училиште во овој проект? Quel était le besoin d'inclure vos élèves de votre école dans ce projet? Il me paraît évident, hein. Nous sommes l'école française de Skopje. Pour nous, la littérature fait partie du patrimoine français. On expose nos enfants à ce patrimoine dès le plus jeune âge. C'est une chance, c'est vraiment un plaisir. En tout cas, on remercie encore l'Institut français de nous avoir permis de participer à cet événement. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on fait tous les jours. On travaille beaucoup sur de la littérature jeunesse, sur de la littérature un peu plus complexe ensuite pour les plus âgés. Voilà, le livre, c'est un moyen de communication et c'est un élément extrêmement important pour l'apprentissage. Нашите ученици секако беа вклучени во проектот, бидејќи ние сме партнери и со институтот и со амбасадата, но и не само поради тоа. Приказната Терибле и ваков вид на настани се дел од нашето културно наследство и секако ние сакаме децата да учествуваат во тоа. На ова ќе се надоврзам со уште едно прашање кое што е поврзано токму со нив. Колку е важно децата да бидат дел од вакви неформални активности? Donc là je pose encore une question. Quelle est l'importance pour les élèves de faire partie d'un tel projet, de telles activités? Il faut savoir que dans notre école, beaucoup d'élèves sont macédoniens et les inclure dans des projets qui sont avec une forte teneur entre guillemets française, c'est vraiment leur montrer que l'école, elle est autour du français, mais plus profondément, elle expose l'enfant à la culture française. Donc ça rajoute vraiment une dimension supplémentaire à ce que l'on fait tous les jours. Voilà, c'est vraiment la France qui est venue à eux, donc ça a vraiment beaucoup d'importance à notre... Најголем број од учениците во нашето училиште се македонци и од тука и најголем интерес за нас да ги исклучиме во активности кои се на француски јазик, активности кои ја донесуваат француската цивилизација и култура кај нас во Македонија. Со какви проекти наредниот период ќе стартува училиштето? Ова не е единствениот на кој што работите? Quels sont les futurs projets
pour votre école, ce n'est sûrement pas le seul projet dont vous participez. Voilà. Bon, il a signalé qu'on commence très vite. Le projet Camion Histoire est arrivé très tôt après la rentrée. Mais effectivement, il y en a beaucoup d'autres. Je vous dirais de façon assez générale qu'il y a la semaine du goût. C'est quelque chose que l'on fait traditionnellement en France avant le mois d'octobre. Значи, вистина, проектот Камион Истуар дојде премногу брзо на почеток на школската година, но ние веќе сега се спремаме за нов проект. Тоа е Недела на вкусовите во месец октомври. On fêtera Noël, Mardi Gras. Го славиме Божик, имаме прекрасен зимски карневал. D'ores et déjà, des voyages sont prévus pour certains de nos élèves. Потоа имаме школски патувања за дел од нашите ученици. On a trois activités fortes en sport. Имаме 3 спортски проекти во текот на годината. Et cette année, on travaillera sur un projet qui durera probablement 2 mois autour de l'environnement, le recyclage et le tri. И оваа година нашиот главен школски проект кој ќе трае, чија што реализација ќе трае 2 месеци, ќе биде екологијата, рециклирањето и складирање на отпад. Il fera écho à un projet qu'on a mené l'année dernière qui était autour du secourisme, voilà, à propos duquel on a beaucoup communiqué. Минатата година, впрочем, и кај вас гостувавме со прва помош, така да сега се надоврзуваме. Нашиот школски проект се вика Ученикот европски граѓанин, каде што повеќе вредности се вклучени и повеќе мини проекти. Набројувајќи ги проективе, знам дека ќе имаме многу поводи за следни гостувања. Може ли да се направи паралела да ги споредиме францускиот и македонскиот образовен систем? Donc, écoutons vos projets. Je vois que nous allons nous voir plusieurs fois, mais en vous écoutant, pourriez-vous faire une parallèle entre les deux systèmes scolaires, le macédonien et le français? Alors, je peux davantage parler de mon école, en l'occurrence l'école française. Јас можам, нели, најповеќе да зборувам за нашето училиште, за Француското интернационално училиште од Скопје. Peut-être qu'une différence que je peux signaler tout de suite et qui est notable, c'est que notre école commence à l'âge de 2 ans. L'école maternelle est une école obligatoire. Нашето училиште почнува од 2 години. Да напоменам дека во Франција образованието е задолжително почнувајќи од 3 години. Voilà. Si je voudrais résumer deux avantages, en tout cas du système que l'on propose ici, je dirais tout d'abord la chance d'exposer l'enfant à 3 langues dès le plus jeune âge, puisque aujourd'hui, sur le plan européen, c'est presque un standard aujourd'hui d'avoir 3 langues. Значи, нашето училиште нуди нешто прекрасно, тоа се изучување на 3 јазика. Македонскиот, англискиот, македонскиот или албанскиот, англискиот и се разбира како главен францускиот. Et tout ça dans un cadre privilégié. Il faut quand même savoir que nos effectifs sont limités, que nous avons 2 adultes par classe pendant toute la maternelle et que nous avons des professeurs de langue spécifiques à chaque fois. И обкружувањето на ученикот кај нас е навистина интересно. Имаме по 2 професори во оделение. Групите ни се мали, значи индивидуалниот приод е тој кој што доминира во целото училиште. Et enfin, le second point, je ferai vite, mais on travaille tous les jours pour vraiment montrer à tout le monde ici qu'il existe un cursus français à Skopje, un cursus qui débute en maternelle, qui permet d'emmener l'enfant jusqu'aux universités françaises gratuites. Aujourd'hui, grâce à l'EFIS qui commence en maternelle et qui mène jusqu'au collège, on peut établir des dossiers pour qu'ils postulent à des écoles, pour être reconnus, sélectionnés, et donc avoir accès à des diplômes européens de façon normale. И би завршил со најглавното нешто, дека нашето училиште го има целиот француски школски систем, му го нуди на детето целиот француски школски систем и тоа води потоа со стекнување на призната диплома и со отворен пристап до француските државни институти и универзитети кои се бесплатни. Сосема на крај за разговорот. Сите ученици кои што размислуваат или можеби и родители, зошто нивното дете треба да го изучува францускиот јазик и култура, кој би бил вашиот совет? Pour tous ces parents qui réfléchissent pourquoi choisir l'école française internationale de Skopje, quel est votre conseil? Moi, j'insiste sur le cursus et puis je voudrais vraiment dire que on se bat pour eux tous les jours parce qu'en retour, eux font confiance à la langue française, à la culture française, font confiance à des enseignants qui ont donné beaucoup d'années pour cette langue. Donc il y a vraiment une énergie et un groupe
enseignants, enfants, mais aussi parents autour de cette école, qui donne le meilleur pour que les enfants aient des conditions d'apprentissage optimales et un avenir radieux. Зошто да се одбере Француското интернационално училиште, бидејќи има прекрасна педагошка екипа која со години работи начин на развивање на овој проект во Македонија. Постои прекрасна позитивна енергија, добра обкруженост на ученикот и би завршил. Ученикот повторно, значи, кога ќе го заврши образованието кај нас, има призната диплома и има отворен пат до бесплатно образование во Франција. Et dans ce sens, on organisera, je pense, une fois par mois, avec les parents, le week-end, des événements où seront invités toute personne voulant rencontrer les parents, puisque c'est quand même eux qui parlent le mieux d'école. Но секако, еве, за заинтересирани родители, можеме еднаш месечно да организираме средби, да се сретнат со родители кои се веќе кај нас, бидејќи родителот е тој што најдобро ќе каже како е во нашето училиште. Ви благодарам за гостувањето во утринската програма, многу успех во работата. Merci de votre visite et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail. Hvala mnogo. Да, ви благодарам уште еднаш. Во продолжение делот програмската понуда на МТВ и потоа уште едно гостување на актуелна тема.